kakhulu kodwa nje uyasebenza shem, angifuni ukungasho. Even noma ngabe uzomhlanganisa ne-cream oyigcobisayo, kodwa make sure ukuthi ayinawo ama-active ingredient like ama-vitamin C, ama-alpha apputin, niacinamide. Kube i-cream nje engenalutho, ngoba uyakhona ukuthi uyithathe njengoba injalo u-ede phakathi kulowo cream, and then masugcobisa umzimba wonke. Iyakwazi ukuthi nokuthi incedise idamise izinga le-hyperpigmentation ne-melasma, because nami ngingayisebenzisa kule minyaka endlule. Yeah, okwamanje sengisebenzisa amanye ama-product kodwa nayo ingisebenzelile, angifuni ukungasho. Iyasebenza nje ungayiqhathanisa namanye ama-products, iyakhona ukunceda. Noba leyo uyakhona nokuyithola ne-R17 e-Clicks nase-Dis-Chem, ilula ukuthi ikusebenzele kalula. Nasebusweni ngifika ikomisa, uyakhona ukuthi u-apply uVaseline kuqala. Mina bengi-apply i-original Blue Seal Vaseline. Ungakhona ukubuya nama-reviews ukusho ukuthi ama-results akho ahambe kanjani, ngingazise because iyasebenza kakhulu i-Dis-Chem. Mufuna nje ukuthi ubuso bakho busukukhanyanyana, nomzimba-ke nawo uyakhona ukuthi usebenzise, uhlanganise nje. Qala noVaseline wakho and then ulandele ngalamanzi lawo, kuze ubuso bakho bukhazimule.